Kumgqibelo entsukwini sidibana noZane. uZane ke indoda kaNomandla. uNomandla ukhaneleka uba uyamchithela uZane. Ngoku into sayenza sizawuhamba sikhangele uNomandla sibone ubana yintoni la yenzayo. Sithe ukuhamba kuthi hamba uNomandla umanidibana nomnye umfana. Behamba bobabini bebambana izandla ebusuku. Sebalandela ke nabakwaChithasa bona uba yintoni le bayenzayo. Sisade safika ke apha kule hotele le ndawo bahlala kuyo. Usibabona efestileni bayatyisana ukutya kumnandi. Awanda uZane uyothetha kanjani nalento. Basibone ke sibonise uZane. Njengoba usithumile ke basihambe siyojonga umfazi ukuba uyachitha na. Sithe sakwazi ke sahamba samkhangela sadibana kwenye ipaki phaa ngaphezulu ume nalo mfana. Yamazi nomfana wena? Ngathi ngimbukisise kahle. Awumazi. Khange sime apho sesifuna saqhubeka sabalandela ke. Bathe bamapha ngasesangweni la paki. Ngibona ngathi bafuna bayaxabana nje usisakafuni uhamba okanye andiyazi kwenzeka ntoni. Uthe uyaphi kuwe ngale mini? Mina nje uphume umuntu nje ethi uvakashela uma wakhe nje. Sahamba ke sabalandela ke siyabona lo mfana ohlela kwa lapha ngifeature nasele park babambene ke uyongena endlini yakhe kumaphandle umzuzu wamaphandle umzuzu. Yebo. Yazi le ndlu wena. Njengoba lo muntu lona mina bethi ngimkhokhele inkomo engaka nje. Akasimanga apho ke bhuti salinda. Yatsalana ungena endlini bayatsalana wangena usisi. Urethi ubona into bayenzileyo phakathi. Hey sis. Okay, ngibvezela ngibona. So siseza ngena phakathi ke. Sali camera zethu nabantu asebenza nabo. Nento uyisebenzela phakathi. Ngathi bahleli bayatyisana kumnandi. Uyena nkosikazi wami lona. Yebo. Bahleli nje kumnandi. Mina nje uhambe nje ethi uya kuma wakhe nje. Nangazi nje ukuthi kuma wakhe nje mina. Hayi ke. Wena yabantu ukuthi bakephi njengamanje? Ndiyabazi ngakukhombisa lapha bakhona. Hayi. Siyakusa ngoku. Singaya khona siyakusa ngoku ke. Iplendota. Iplendota kabani? Iplendota. What? Ufuna ntoni? Iplendota ifihlile la. Kabani? Iplendota ifihlile la. Iplendota. Wethu. Iplendota ifihlile la. Ufuna ntoni? Makhela what? Oh my god. Iplendota ifihlile. Iplendota. Akhondoda yaba. Ayizovulela. Ngaze ngishaya. Ayikho into esikhuluma, ayikho into esibangikhombisile amavidiyo ngikubonile nidlisana ukudla nihlele phansi futhi. Bese lapha inhliziyo ngiyafuna nezi isikolo. Nakamakhekhete nwazi. Sesizilapha esikole angenzi into yendazi. Ufunani kulendlu le ngoba uthe kwanga wakho. Ustadisha yini? I-classmate yami. Classmate yakho iphi yona lo classmate yakho ustadisha nayo? Umkile ngoku. Umke wephi? Akandiyeke mina shini yasuka. Yabona asizixabana nawe bafo. Bami phone phela bafo. Oh hey. Bafo. Ayisengidakele lo nkosikazi kabi manje. Yena lo kade ngimshada nje kulela sonto leliyani. This nangu lo mfana lesimone kule video. Yena lo classmate. Nangu. Yo, bethuna nemani. Oh my god. Phina usisi. Man.